فرج على المسلمين sebab Nabi nah sebab Nabi nah la ilaha illallah Nabi di Mekah Nabi di Mekah hanina tegak la ilaha illallah yang larang Rabbi yang larang Rabbi hamdan lillah hamdan lillah la ilaha illallah hamdan lahu ya Rasulullah ya Rasulullah la ilaha illallah salatu wa salam Apa kayak kamu gak siaran coba? Hamdan lillah la
salatu Sayyidina Hamzah Sayyidina Hasan la ilaha illallah berangkat saja Sayyidina Usman Sayyidina Usman la ilaha illallah Abu Bakari hamdan lillah la ilaha illallah hamdan lahu ya Rasulullah la ilaha illallah wa salatuhu Sayyidina Umar la ilaha illallah Ibnu Khattab berpendawa sahabat la ilaha illallah hamdan lillah la ilaha illallah hamdan lahu ya Rasulullah la ilaha
tujuh